Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwati fillah, amina panza jinji tsirudo harumai mabango yanu. Shaholi hode zaji rilona takriban ndo yafanya miezi miwili ya he mashindano yaho mbadili ho wa he juma. Tijihundu mara ya handani, tsinji ambapo harumai debainu, haukai debainu. Raya somazi njira ya tuso zinji, lazima zishangaze, lazima ya tsange, ni mbabia joshinda hawe mbea. Mimi tikati uzisa suala hukati ambati na kuparwa jabana naba mshindano na fundi hukanja soma. Shamina hubba ya hanzan some. Sina kuparwa jabana ntoze fundi adabu hukanja soma. Shamina kalima zimana halisiha. Mloni lo njwawa hukaya wanazuoni wanu warithi zenabii. Abongo ikati wono ndongo ikawo njaisha ukaifanywani nabii mihuzi sanjuwe ehali mnashioni ya undanzia ya huibadilisha. Lelonga mjosuada ya heba ina hoka ya shaka uruhusu mbadili howahe juma de nafasi ya heze hazi. Awo mimeshi nshangaza wana nzono zisemnashioni ya jebanu, ya rionese, ya risomese, au ya nsomese. Ongudhuru utongomando wabadili wakati wa uswali. Hauke kada zizahambaza hukaya dezehazi. Ya maskini nga mono hamangabo khasarifu yabo. Haukaya haruma surati dhariya. Baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim. He aya ya mengomi na tano hateje wasile aya ya mengomi na mfukare. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lirengezo kaze hazinde ziri besaweri zike deziri niko imaisha. Shamnyezi mgoyo harumwe sura ngora ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Wanazuoni watukufu wa hatu. Ikawa mimo pando wa hangu nga mumstehini. Mde mana bokonga mjodore je njenje ni uzisema suala. Ilini fundishe bati juanza nsome. Awo sukalule nukwezi baka batukanga babirondo ngo ikawo ngiyo potombabi tsambanga mfikiri ngibesenge biro potombabi huloka degreare ngwani president mndu hushimwa president mndu stehilwa shamanzo mnashona nabe hokaya presidenshe wo shahine mastehi ya hahe amanzo mnashoni yansome aya nzime lo harume Qur'an ya uka degre ya presida ya ujo change degre ya rengwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harume Qur'an. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Aya yoti uzisajuzi njaka ufanya dura de réponse ya ukontrem shati uzisa. Lelo degre ya ushanjo wakati wa hejuma degre ya rengwani presida imma naranzida balata naba haba tsongongo hamna shioni ya jarone sa aya ilo harume Qur'an ya hokaya presidange nanzia ya ujo shanji aya ya Qur'an presidange na ujo shanji hadithi ya mtume na shioni arenge dhima yo arambia hindi balabala inu adoka zakifu Mwenyezi Mungu habe husila muhai habe hezumbe za harere ya shiweka ola raiba fihi hudan lilmuttaqin shila washaka shirede hoka yodo wokofu wa mu'mini pia haruma surati Ibrahim ومن وحي سورة واحد
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى آخر الآية. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. watukufu wanazioni mwaniko wa watukufu mwaniko adhamaneka yotinya na mtowo andu harwe balaba leliyo sayunaba ni afanishiwo kayanga mafundi wa heo opposition na mafundi wa he serikali nyezi mukaja he Qur'an ya he kaliyo zejuzo mengo miraru kajazi hani siza wandu ito ka harerayo pia ukayoshifa ya tusontipi lelo bajanga para hano makaudi ya upotefu yao ya hoka wandu anazo na opposition ndo wa serikali hasha wakala ni mafundi kawo lelo ngam biro mwe birabavuni maundana nzia mwambe na mlamuhembe nuhemambe hokaya ngabo haki wa wakati wa uswali ubadiliwa na bonsi juu hatu yabo ila haki ila udhuri ya kauladhimi pa kaiti bonsi juu hatu. Mimi tamba mwanzo nsome shahata njoka usoma ngamsubutina bekabati haki ya ubadilo wakati wa uswali hasibabu hazi au kingi mnyezi mgware ngezenzi ya ukajajora mbaho kaya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni de hali mnyezi mgware ambia aruma surati al-Dhariyah balabala inu hojo kaza kifu na minga mparo haina mndu ikao ngono kaza nungizo na mushkili ajawa ne sefikirea ezangu ntu para mndu ajade mndu sha wallahi ngamlabo ukaya ye pouvoir ya president wansiju ye shosha president wansiju wotukufu wa president rumonti baina he kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur katina ruhusa utamba ndongo yabo chodo nge hali ya hamba hormo Qur'an na ke president hata embabiyo imlawa shabano amineti so shiriya waban amineti so shiriya waban tena mshiriyo kabisa sawana da mwajoka hantrene wa hata watawe wajunde wandu wa dhukuru lo harumwe ya 108 ya surati an-Nisa. Ngami mhara ikali lwandu kwa na hantrene wa hata wandu watawo usilamu ikababo zinsidetsa wao نازم نقول بيهوكا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إلى لم تومي صلى الله عليه وسلم نقول بيهوكا صلوا كما رأيتموني أصلي. للوفوندو سبوتو جوه ننزي يو بيتي وامبي رئيسي متوكف وهاتو يمتوكف وريرون. السركالي يتوكف وهاتو يريتوالي حق. kutujula mwambe serikali no tukufu wa rais no tukufu wa serikali ngojojo shaje aya ya Qur'an Mwenyezi Mungu arambiyoka inna salata kanat lil mu'minina kitaban mawqut wa wale darakilo wewe wabihano azamba ebani shoma zombitse bavuni mbitsi zandu la hindi kwezi mafundi watukufu hatu yenzi ya manzo mbire banu mlitafsire Qur'an ndai قرآن داي أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. kwezi amade hal nazamba tsamba mamanzo nuzi sensoma amanzo nuzi sensoma hauka karitsoelewa hata enda zibe zijozike na mashakili enda zibe zijozike za mvurano hakiti haki
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ramba hokaya an tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah, na mtsangani hebo mafundi mndejo harumaye Qur'ani mrati jaramba uka wakati yajao wala mtuma nono mrati jakaza mtume ndabo tumamba sallu kama raaitumuni na msale hali manona ne swali zeudhuri za swala zeudhuri za kubadilisha swala pia zinanula kabatimba bilu hatu awongega msubutina be hokaya mafundika warenge initiative yinu hata ilona balabala ilona mvurano hasibabu doka presidenta ha amtafadhali mafundi wanu warenge Qur'ani yinu warereya hao warenge yinu waiboshe mwinyo na warenge yinu Mwenyezi Mungu yaibeha wende waritsasha ya rais ne serikali yitukufu ya hatu warere wajiwadori rumilayi shaewe karim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lelo rais Mungu wa utoila lelo rais Mungu wa ustahila jabuko Mwenyezi Mungu arambaho ka atuyo Allah wa atuyo Rasul shaebi hali no na unso no kanga manzum mshanje aya atuyo rais wa atuyo Allah bisa manzum tendizo ka atuyo rais wa atuyo serikali engemje mndengeza mguna mtume mbaizo wa ulil amri minkum wa wando mtini moya shala hakika kwezi mafundi watukufu ni mstahioni kamnati mara Mwenyezi Mungu kamnati mara Mwenyezi Mungu atakhshawna an-nasa wallahu haqqu an takhshaw dobanu mara jeibu mafundi kwezi sisa sina rikao rejaba na ruha le manzoha Mungu Mwenyezi Mungu yao ni enzi ya hatu yao ne madhamana hatu yao no anazioni wa hatu ngao pia ngao haruma ta arjoho mbazedi wa Mungu Mwenyezi Mungu yao nando pia haukaya Qur'ani Mwenyezi Mungu haisis shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin basaba hainu mwendo wiranga mizokomo ryabo de Qur'ani hauka shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin shake naudo ka shifaa'un wa rahma yahowa ngikao ngwanga minozi ndwaji ngwatonyo zindwaji itondiyo baraka yakaho maswani omweli wanu wakamu maswani zitartibu njema zakamu maswani yaho wakati mdu ya doa za mahalani fulani gabo mnashoni mahalani fulani gabo mnashoni rehma nizi baraka za hii Qur'an zikawani masiwa rikana masiwa raka stable raka tranquil aba harija haina bahanu wahenda ngotonda mnashoni hama champignon shipuse wa msiruni aniver shahe ilmu shahe Qur'ani ashanzo shibangula shayo kabati mjoshinde ivanguwe kabati mjoshinde ivanguwe abongwe kwezi mimi ngamrudishole suala la hango nsijo kamleha ku amanzo mnashoni ya heaven ya towe balabale lokomol ya towe balabala hukawanu wanazioni wa opposition wanu wa serikali Mwenyezi Mungu kaje hansekali Mwenyezi Mungu hansi wanazioni ya were Qur'ani ya hahe ya were ze amri za yazini ke mtume wa hahe ya rerea reanti za zinduzili kitabullah wa sunnat rasulillah sallallahu alaihi wasallam o baina hadi tena maskini sibirili ambapo video ya ndani lokaya baina hedi ni hatu abongo kaonga ripuloshe ojuzika shila darasa ya ka Egypt njamba tika Egypt sanja parenda hiyo basema hadithi ya kaujaya kamdo ndo kansi elewezi ruhunda waba ha mtu ambazo kweli ukabaka deba ya fundi hadithi samahani hadithi ngubu
wakadeba ya fundi wa dini wa Kimasri yakofanya deba televize mwezirakanu ndaye na dhamana wa kitemwende Jehova. Basi yola wa temwende Jehova hamambio kaya ma européen ou ma islam beaucoup plus en plus rahane ma islam olendo champ amaboka kansu jikalme ni helez si hamboka ma européen ils sont beaucoup plus musulmans que les musulmans. Kansi balaka hom detail zenongoza ki urenda zema zenongoza ki stay zenongoza ki msada zenongoza ki zaka ma européen wazifanyao ambao hanyu Egypti hunu madeka ndo hospitali katina mapesa yake angaliwa hunu yeye hangaliwa rangu Egypti hanyu kamdu katina makiritasi yake nje abantu yanga hunu reulo na kiritasi sina simu angalie kange mmadi gasina bijie usaida walona nafasi gasina bijie usaida watona nafasi gasina bijie usaida zirewe na nyimamba ukaye kiselamu yake hanu mhana zaka ya utoa nika mzifanya na realite kama ndo angalia mais ça c'est vrai il y a beaucoup de choses ikao za Kiislamu zatu rizwari yao za papasha wanaba insa wa ndanjia wa la pizza kwezi na tafadhali ristehedi ni hatu amjwe naone mfano na uona hunu Marseille hunu na uona kao ngami Marseille ngamzambo ngabu wansive yo banu ngabu waka Marseille hunu waja walonga zijaiho wajo hambe kazo ndaba weka mbo mnyanya wakatumsiri wao plus wakana nafasi nchash basi juma nento aidi eruide bon pasteur ya serikali wori ruhusuri bayenzi andwati birenda hazi norka ze majamvi ho msiri ndiswa si ubayenzi aranzi dizel yoda honna bao mayahudi awra bao nasara elelo ti ya 100% musulman ta Komor artingo jarambo kam tsendo msiri ndanzi dizel artingo jarambo kana mshanje lera ilo wajoka ula wahazini waje subhanallah garrengo ihazinu rifanya origini ko toma ukarila derili saunda hu ma uridu minkum min rizq wa ma uridu an yut'amuni inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin remana bahoka ni mafundikao ngamhalilia wazenongozimu ngamfasuri Qur'ani ya lanveri ngamhafasiria mabavuni na mlamhem ndengezwa manaza hanu mjemambe hokai Qur'ani naba henu ngaronso yino ngarengo ya kisirikali na rais mtukufu wa Turumi shaza udhuri ziladhimu wakati wa uswali badiliwa kabati hata uloho maswani hatu kabati hata abongo inga mrwawe daraki ya heze fadhila za huandu mrwaka hendo msirinende ya kayensi ya some ya fanya istighfar ya behe tauba majama uno kanga mshanjio zenongo hizo pia nari wanduende hazini wajalawe hazini waja mnengezo kako eliyabu haziani yode mlisawani mnengezo kako eliyabu ganyina mohe hazi hiyo mnengezo kako eliyabu yode deshijohu mdendani hinu yaweka mwakini mbabiyo yabo mduaza inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin shao pande wabo tkanzani mwashelezenu kai hunu urambao wa Yahuda wa Nasara wastahiyo dini siku ya Idi sina mruni kwa ruhusa ya hendo harumai dinga jarije hazini noriti wakati wa hendo Idi ye juma rare jaka na misiri lo mira jamanda baha shadu wakati kana misiri ya mishashi siuruhu siwari bayenzi ya nduwa tibirenda hazini nori kensiri swali yombo kando ado Marseille pia otoka uswali sharia yaba mistehedini irinike priorite ya ubayata ritimizia ibada ya hatu lelo rijanga rumao maislam heze ismu ngari badilo wakati oswali na randende hazini
shemba bini mwambia wani kwezi. Remkubalini dhamana hiyo Mwenyezi Mungu mnikani. Karija mkubalini dhamana hiyo Mwenyezi Mungu mnikani. Ulama warathatul anbiya. Kwa nabii yarithia ilmu ya Mwenyezi Mungu na Qur'an ya Mwenyezi Mungu hajaenda kinyume nini. Abungu wetu kaya hani kwa waratha waja ngodo kinyume yo baina ya Mwenyezi Mungu. Yo baina ya Mwenyezi Mungu. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما اهتدي لنفسي. Siku mdugozi sweza amre na mdugozi sweza hahe Mtume alayhi salatu wassalam harambia hukaa haina mruye mtundi na mtundi ngujozi swawo tundi ya he hali ya tunda zenogoza abonga mdugozi swahili mwanikiwa hali mairumia na msirengezo kaba nuizo mrengezo mwehamba Mwenyezi mkatuone zilo harumwezi fubazahanuka ngamfanwa zila hanongo fulani ya'lam ma tukinnu suduruhum wa ma tu'linu Allahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kwezi matukufu mafundi wa hatu ni mhishimu yawini mimi zenongoza ukachuja duradere polisi ya minimize mra uyopamdushe ushatsi ambayo manzonso na babuhe mafundi na babuhe fundi ya kenti ya mbeu hukaya ngabo aya ya ruhusu sirikali au raisi wa dawula watineza udhuri kao zivumbulo harumwe swala shaya rambe hukaya raisa wa sirikali yona ruhusa ya ujobadilo wakati wa swali hasibabu hazi fulani. Shamra tijara ambangu fasiri habirila bafuni mbuna chola mhayam minjambati somo mkontremu mimi ngami nemba giriyo nasi hoka Mwenyezi Mungu haramba hoka inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Ngami nemba bi ikale lowaja fundi mndo jaja namba hoka she bangabu ayayasa tsenione saokaya ardo swali saa 8 oliya swali saa 6 ayata inu hadithi ya Mtume tsainu bahi Bati jarenge nongo za bira yimo na yimo mnono banu haina mahalani ngihoneze nongo za hiho mahalani hweze nkodo mahalani hwakazi tabu za bati jarenge hizo arifasiria hiyo. Kwezi watu imani wal Islam sika na uramsu jabanende uzisa au kazi ndizo rambiwa ekaka mtsujua na muzi so wajua idha mimi njaparo jabanu nje na benga mdo mndu au mpomdusheo ngamuziso atiyu Allah wa atiyu Rasul wa ulil amri minkum lofu larar shay haliru nao atiyu rais wa atiyu serikali wa ulil amri minkum abombe singa joka hanze kai Qur'an ya Mwenyezi Mungu de hilo wa ulil amri minkum shay kai Qur'an ya Mwenyezi Mungu نما حديث يمتم عليه الصلاة والسلام أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دبلبانو يكاوي المسؤولة يونغا جيبازيو هكاليو mrajan tole ayanyin rajilo harume Qur'an izamrat mbele ya memba misina hamini Qur'an kati daini mitudo andwendo me adina mitudo andwendo misuri mitudo andwenda nsoso Muhammad Zainaba shangam amine kali ne hali mzad Zainaba yansoma kizilo haruma shin shoka shibadiliha o haruma yinu shoka shibadiliha abo ikanyi mwenda yiho mambo yeli mungi oyinji ikanyi mwenda yiho mambo yiho duhe Qur'ani asisiwa mjamli somoni raji sharakar jeona bali ruonokaya yinu majamli fasiria wabanu yakhshawna an-nas ka khashiyati Allah aunga mtamanio mriye wanadamu hamba pa 20
Ongwe kwezi watukufu sisa arjodo mndihani tumwambie nuka ewe iqra'u kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Wallahi kawandu mariya wallahi kawandu mfanyo mwafanyile plaisir kawandu ao maudum duwa ona yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallahu biqalbin salim. Illa man atallahu biqalbin salim. Kwezi watukufu na mjue hoka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngeno ujizi wa hae, ngeno uoni wa hae, ngeno upesi wa heshe sabu shahae. Joamba ngutatazwemba ndaboba na ajara mbe kweli di arifinyule imanyo ya dovu razendevu jau sha Mwenyezi Mungu mmono ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu ya'lamu sirra wa akhfa. Pakanda hao kwezi watukufu ngariombe yao entia hatu Mwenyezi Mungu ezidishe imani. Ngariombe yao wanazioni wa hatu Mwenyezi Mungu yawatie ilmu hozitwani, yawatie Qur'ani homioni. Allahumma jalil Qur'ana yawatie imani wao jwauka waniki wa dhamana watekeleze dhamana. Mwenyezi Mungu yatoa harumo potefu ya watoa harumo hadalifu andongo ikao la yanfa. Tunastahili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeulona zorende ya mndu yeulona hati za mndu mrati jaste mrika o maudu kunahu mona wala kazinahu fai. Ahungu Mwenyezi Mungu narijanlie tawfiq na uomba Mungu kamina kalima ya alawa ya alawa nai Mwenyezi Mungu ajalie haini ayirengaho na yansami banja kusudi shasi karna urantu jabande uzis arirudo har male bango linuranzi hale shahe balabala inu ndongo ya ho silamu ne namdu islamu yewone jazinzi jiri ladhimato wemba mtsangwe ya doshinda mime mba mtsangwe ya hangu amanzo nsoma kwezi bingon sijerenge nongo za kidunia ritendeza ridua za Qur'ani. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adeze hazina la ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Kwezi watukufu karna urantu hale manzo ha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarizidishe imani, yarizidishe tawfiq, yarijaliyo anazwan mane kaidini rengelea wazenogo zatu zirengelea. Eni sawa nazioni wa hatua jorengedi ni warengezo Mwenyezi Mungu na mtume wa hamba watami wani wazone so wandu bahensi atunge jorengelea. Eni sari jo kaurumani wanrika wajo kasima Islamu yonti ya kisilamu warengo Islamu ne imani watendezo mioni yonti atunge jo kamaki. Amungu wa wandu rombea Mwenyezi Mungu ajalie warirengeye masiwa wa wandu ikaonga rombao Mwenyezi Mungu ajalie wakeo harmwe masiwa ya hatu waudu wandu ikaonga ruombe yao wa ke tawfiq Mwenyezi Mungu wani ke tawfiq wariye Qur'an wariyeze hadithi za mtume ukazo kazi badiliha hizo kazi rari hizo kazi shanjiwa haukaba no bahaze no gaidi ngo hamba wa ikhtalafa ulama wa shay jazina na mlisome bumafundi watu. Wasalamu Allahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wal afwa minkum. Samahani kwezi kangabo zawe habo amtsahum samaha na huomba Mwenyezi Mungu ajalie mnikubalie msamaha huo insha Allah pakada bosko asate na insha Allah. Hai